tubifurije kugira igitondo cy'umugisha, igitondo cy'umunezero, igitondo cy'amahirwe. Abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye. Uwiteka Imana akomeze abane namwe, mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire ubuzima. Ndabasuhuje rero muri iki gitondo cyo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 2025. Ni ukwezi kurimo rimwe inshuro enye, ariko uno munsi mbifurije gukomeza kugubwa neza. Abakunzi bacu muraho murakomeye, mukore subscribe, mukore share kandi mudukurikirane ku bwinshi. Nanababwira ko mugomba kuza muri groupe y'Intare Official kuko ibyinshi mutabonera ku Intare Official mubisanga muri groupe y'Intare Official. Icyo mpamvu mbifuriza rero kugubwa neza kandi mukaza mu Ntare Official kugira ngo mubashe gukurikirana mu buryo ibigenda bibera ahangaha ku Intare Official n'ibigenda bibera hirya no hino uko mubibona byamaze kugera ku Intare Official. Ndaje rero kugira ngo mbahereze amakuru, n'amakuru atoroshe, n'amakuru y'imirwano, amakuru adasanzwe n'ubundi mutasanga ahandi. Nyabyondo imirwano iracyakomeje, FDL zikomeje kwiyongera ku bwinshi muri Rubarika, Rucuro, Bukombo turaza kuhavuga, muri Parike Nationale ya Virunga turaza kuhavuga, naho turaza kuvuga undi generali wari inkoramutima ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi waje gutabwa muri yombi nyuma ya Masunzu. Hari undi mujenerali nawe wari ukomeye n'ubundi waje gutabwa muri yombi nyuma y'uko ba Christian Chiwewe n'abitwa ba Ntumba abo bose batewe muri yombi. Ikindi rwose nacyo kinini cyabashije gutabwa muri yombi ubu kikaba kiri mu maboko atarayacyo. Bivugitse ngo Perezida Tshisekedi, ikigaragara cyane nuko nta muntu n'umwe wo yizeye. Ngaho rero Inyabyondo APSLS ya Jean Marie Bonane, IPSLN ya General Autoproclamé Kagiri ufite n'abandi bagenda bakorana, bakomeje kotswa igitutu nyuma y'uko baje gutera ku munsi w'ejo bakaza saa 4 z'amanywa ku itariki 10 ku munsi w'ejo kuwa mbere baza gutera saa 4 z'amanywa batera hariya ku Kinyumba, ariko baza gukubitwa n'intare za Sarambwe zirabashwanyaguza zibegezayo, ndetse mu nkengero za Nyabyondo umwanya ari guturuka APSLS agaturukamo IPSLN. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo ya ngaya imirwano iracyarimo, aho M23 ikomeje kubahigisha uruhindu, ikomeje kubahiga bukware. Kumva ko ari ibintu navuga bitoroheye iriya coalition ya FRDC, coalition ya Wazalendo, coalition ya FDLR, iriya coalition yose rwose ubona yuko imerewe nabi amagingo aya ngaya. Ibintu rero urumva ko ntabwo byoroshye, ibintu birakaze, ibintu birakomeye, ibintu bimeze nabi. Hangaha reka tumanze twavuga kuri uno mugabo, ni umwe mu bakomeye. Wenda ndaza kuvuga muri Rucuro nyuma, mvuge no muri Parike ya Virunga nyuma, ariko reka nyatangirire kuri uno mugabo rwose watawe mu mvuto, uri mu maboko ataraye. Umugabo rwose uri mu maboko ataraye, ubona yuko igihe rwose gishoboka kugira ngo gisegete ikirombo babenshi mu bayobozi n'ubundi akomeze. Ni ibintu bitari bisanzwe, ni ibintu bitabagaho, ariko ahangaha amakuru agera ku Intare Official, amakuru ateye utya, amakuru avuga uburyo Generali John Chibangu yatawe muri yombi hariya muri Kinshasa. John Chibangu muramuzi, ni wa mugabo ufite ibigango, ufite ibituza, uterura ibyuma, wigize umukomando, umwe batumaga kujya kuneka abandi, akajya muri za Tanzania n'ahandi hagiye hatandukanye. Ubu ngubu nawe yamaze gutabwa muri yombi. Idakekwaho ni ibiki? Baramukeka ibiki? Amakuru yizewe ahangaha yemeza ko General John Chibangu, umwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, yafashwe none kuwa mbere tariki 10, ni munsi w'ejo kuwa mbere niho ino nkuru yanditswe.
z'ukwezi kwa 10 2025 ubwo yari mu kigo cya gisirikare cya Kokolo giherereye i Kinshasa. Iyi dosiye nshya ishimangira ko ibikorwa byo gutunganya igisirikare no gukuraho bamwe mu bayobozi bakuru bigikomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'itabwa muri yombi ry'abajenerali Frank Ntumba, Christian Chiwewe ndetse na Lieutenant General Pacifique Masunzu watawe muri yombi mu byumweru 2 bishize. General Kibangu akurikiranyweho kunyereza amafaranga angana na miliyoni 5 z'amadolari mu masezerano bivuga ko yagiranye n'umushoramari w'Umushinwa. Aya mafaranga yari agenewe igurwa ry'ibirombe by'amabuye y'agaciro kariyeri, ariko amakimbirane yaje kuvuka hagati y'impande zombi ku byerekeye iyubahirizwa ry'amasezerano. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ifatwa rya Chibangu rifitanye isano n'ibibazo bya politiki n'umutekano biri mu gihugu cyangwa niba ari ku mpamvu z'ubucuruzi gusa. Abasesenguzi b'imitwe ya politiki n'umutekano muri Kongo bemeza ko ibi bikorwa biri mu rwego rwo kukaza umutekano n'imiyoborere ya gisirikare mu gihe igihugu gikomeje guhangana n'umutekano muke mu burasirazuba. Ibiro bya gisirikari ntibiragira icyo bitangaza ku ifatwa rya Chibangu, ariko abakurikirana hafi bya politike bemeza ko bishobora kuba intangiriro z'impinduka zikomeye mu buyobozi bw'igisirikare. Aha urumva John Chibangu ni umwe muri babandi bari bizewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ariko nawe yaje gutabwa muri yombi. Ubona yuko ari ikintu cyo navuga igisirikare cyari cyayubatswe na Joseph Kabila Kabange, ndetse ugasanga ko n'aba bandi baciwewe ba Chibangu bacicici abo bose bakomeje kurenga ku mabwiriza bahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bakemera ko le chef wabo ari Joseph Kabila ubu ngubu ubarizwa mu gice kirimo M23. uri kumva yuko nta mahirwe Tshisekedi afite na make mu bijyanye n'igisirikari, kuko igisirikari wacyubatse aracyariho, uwabazamuye aracyahari. Ubona yuko nabo bibatera ipfunwe kumva ko bazajya gukorera uriya musivile wateretswe ku butegetsi na wabandi wamugize wabagize abasirikare akabazamura mu ntera. Joseph Kabila niwe wazamuye ba Chibangu, baciwewe bande bariya bacici. Noneho uri akaza kuko nawe witwa Tshilombo agashaka kubakoresha, kandi bazi ukuraho kuri, bazi n'uwamushyize ku butegetsi nubwo yaje kumuhinduka. Bivugitse ngo n'abandi murasanga ko bari buze gufungwa, abatarafungwa baricwa. Umugabo wari ukomeye, umugabo navuga muri guverinoma ya Tshilombo, wabaye umunyamahirwe, wakoze byinshi, wagiye henshi mu buryo bwo kuneka. Ajya kuneka ba John Numbi, ajya kuneka bari ajya kuneka muri Tanzania, ajyana amafaranga uburyo yamuherezaga amasakoshi y'amafaranga. Ubona yuko ni ibintu twavuga uriya mugabo yagiye akizerwa, ariko Perezida Tshisekedi Tshilombo we nta cyizere yabagiriye kuko ntagira igisirikare. Ubona ko Perezida Tshilombo asa naho ari kuvugurura ubundi bushya ibijyanye n'igisirikari, kuvugurura kugira ngo igisirikari arebe ko yakivugurura mu buryo wenda nawe yavuga ati nanjye aho nubakiye nahangaha ntabwo igisirikari kikiri mu maboko ya
Chisekedi. Masisi muri Bashari Kayembe, reka simugire muri Masisi muri Bashari Kayembe, imirwano naho iracyakomeje kugeza amagingo aya mu misozi igiye itandukanye hari hafi ya za Rwibo, ukaza hariya muri za Nyabikeri, muri biriya bice birimo abo kwa Jean Marie Bonane n'ubundi intare za Sarambwe ndetse na Local Defense bakomeje kubakorera agashya kadasanzwe. Tweruve ziri gutaka, tweruve ziri kurira, ubona yuko intare za Sarambwe na Local Defense rwose bari kubaka igisirikare cya 23 kucyubaka rero bacyubakira gushakira umutekano abaturage, kuchunga raia na mali yake. Ni kuchunga raia na mali yake, ubona yuko rwose umuturage kwisonga, mali yake kwisonga, ubona yuko rwose bitanga, bakitangira igihugu, bakitangira abaturage. Ariyo mpamvu nkatwe wenda tubabwira ati mukomeze mushigikire intare za Sarambwe, mukomeze mushigikire Amadubu, kuko baritanze. Murabizi nka Makanika yaritanze agera n'igihe apfa ari ukwitangira bene wabo kugira ngo bagire ubuzima. Namwe rero ntimubajye kure, ntimujye kuri intare za Sarambwe, ntimujye kure Amadubu, mubabe hafi kugira ngo ubwitange bwabo bukomeze kandi bugere kucyo buzageraho. Hariya muri Bashari Mokoto rero imirwano n'ubundi iracyarimo, aho abarwanyi ba Wazalendo bibumbiye muri uriya mutwe wa Jean Marie Bonane Nyatura, abazungu bakomeje gukubitwa bakotswa igitutu. Bari baje za Kivuye barakraswa, baza muri biriya bice naho baza guhura n'umuriro. Ubu ngubu noneho umuriro n'ubundi uracyabacanyeho mu bindi bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Bashari Mokoto. Ibintu rero ntabwo byari byatungana neza, ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje kubikora gikomando. Hano reka turebe noneho ino nkuru rwose. Inyeshyamba za FDLR zisutse ku bwinshi mu gace ka Rubarika muri Kivu y'Epfo, haragaragazwa icyo zaje gukora. Amakuru yizewe nuko inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR, Force Démocratique pour la Libération du Rwanda, ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994, bisutse ku bwinshi mu gace ka Rubarika hari muri groupement ya Ruvungi, territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byabaye mu ijoro ryo ku cyumweru, rishyira ku wa mbere ndetse no ku ijoro ryo ku wa mbere rishyira uyu munsi ku itariki 11, nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDL zageze muri Rubarika ziturutse mu duce twinshi twa territoire ya Fizi nka Kirembwe, Kasorero, Mbinguni na Turwamezo. Donc zaturutseho bita masubiremo, zaturutseho bita Kirembwe, Kasorero, Mbinguni na Turwamezo, aho zakoranyije mbere yo kujya gutegura ibitero. Umwe mu batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kiriya gice ati FDL ni nyinshi cyane sinavugwa umubare, zahageze mu ijoro nka saa 7. Intego ni ugutera u Rwanda no kurwanya imitwe ya M23 na twirwaneho. Donc ni ukuvuga ngo FDL zaturutse Kasorero, izaturutse Turwamezo, Mbinguni, Kirembwe. Gahunda ngo niyo kujya guhungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda rero ndahamya ko u Rwanda rwo ruhora rwiteguye n'ibyo bari bamaze gutegura ku Rwanda. Hariya muri Goma wabonye ko FDL zarikusanyije ku bwinshi ziriya muri Goma, harimo ndetse na Sadek nayo isa nayo igiye kubafasha Abarundi. za Nyatura ziriya za Wazalendo bose aho kugira ngo barwane n'aba 23 yari iturutse Kibati, ni yari iturutse hariya za Sake, bo
baza gutera amabombe no kwica abanyarwanda bibereye mu mbuga ngari na hariya Gisenyi. Agace ka Rubarika gafatwa nk'akanini gafite strategie ya gisirikare kuko gafatanye na Kamanyora, inzira ikunze kwifashishwa n'imitwe yitwaje intwaro gucengera imipaka. Uvuye Ruvungi unyura Rubarika ukinjira Rupangu hanyuma Kamanyura. Ibi bibaye mu gihe ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'imitwe nka Wazalendo zikomeje gukaza imirwano mu misozi y'Umurenge zigamije kurwanya Twirwanyeho, umutwe uvuga ko urengera Abanyamurenge. Ubundi urabarengera ntuvuga, umutwe urengera Abanyamurenge. Iyi mikorere ya FDL ikomeje kugaragaza intumbero yayo yo guhungabanya umutekano mu karere, ikaba ikomeje kongera umwuka mubi mu mibanire y'ibihugu by'u Rwanda na Kongo. Intare Official rero turakomeza tubakurikiranire tumenye uko byitwaye, aho bigeze, aho izo nterahamwe, izo FDL ubu ngubu ziri, uburyo ziri kwitwara, tuze kumenya umubare wabo se bari gufashwa nande. Gusa guverinoma ya Kinshasa niyo ibafasha kuko hariya bamaze kugera hafi ya za Rubarika uri kwerekera za Ruvu hariya muri Ruvungi, ubona yuko ni igice kirimo FRDC kandi bafitanye, barakorana byo bwuzuye. Ukumva ko u Rwanda rero rwo bijyanye n'iperereza rwo ntabwo wajya kurwisukira, abo nabo bazi icyo gukora kugira ngo uriya mugambi wa ziriya FDLR ubashe kuburizwamo no kuba ari icyo bahungabanya mu bijyanye no kuba bahungabanya umutekano w'abaturage hariya. Aha, Mikenke ikomeje kuvugwamo byinshi mu gihe Majoro Kongolo. Les tensions restent vives dans les hauts plateaux après la mort de Major Kongolo, un haut officier de la FARDC. No Kongolo nawe yarapfuye, hapfiriye abantu benshi. Abanyamurenge bari muri Twirwanaho rwose n'abandi bafatanyije nabo kwirwanaho no kurwana ku baturage. Ahangaha rwose ubona ko hariya muri za Mikenge ibintu bitari neza, yuko FRDC, Wazalendo, FDLR, Abarundi kuba barakubitiwe bakaba bamaze kugira umubare muremure. Hano reka wenda mbisome nk'uko binanditswe mu byumve, wenda ndaza kubisobanuraho. Mikenke, la tension reste vive dans les hauts plateaux après la mort du Major Kongolo, un haut officier de la FARDC accusé d'avoir dirigé plusieurs attaques contre la population Banyamulenge, notamment les camps de déplacés de Mikenke. Selon les informations recueillies par Tabagira, il aurait été tué hier lors d'une violente affrontement avec les forces locales d'autodéfense Twirwaneho. Nous vous rappelons que lors des combats durs, une importante force ennemie comprenant des troupes burundaises, les FARDC, Wazalendo et l'FDLR ont été engagés, mais il n'a pas réussi à l'emporter. Elle a déploré de nombreuses pertes et de blessés, dont un major grièvement atteint. Ces affrontements ont débuté le jour de Nakazirimwe et s'est poursuivi jusqu'aujourd'hui lorsque les FARDC et les forces burundaises ont lancé une attaque au bord de Minembwe et de Mikenke. Cependant, les forces de Twirwaneho qui ont réussi à repousser l'ennemi, on riposte avec force contraignant la force gouvernementale burundaise
Kinshasa et les Rebellion Wazalendo, FDLR a les traites difficiles. Ce matin, les troupes burundaises FARDC, Wazalendo et les FDLR ont tenté de tourner sur les champs de bataille pour récupérer le corps de leurs camarades tombés au combat, mais Twirwaneho a continué de l'empêcher de récupérer le corps. Et l'important matériel militaire qui avait abandonné. Et l'important matériel militaire qu'il avait abandonné. Les batailles font toujours rage. Les troupes de première ligne utilisant des armes lourdes et légères, tandis que les renforts restant sans repousser pour éviter d'être capturés par Twirwaneho. Comme promis, nous vous tiendrons informés de que possible même mesure que la guerre se poursuit. Nous continuerons de diffuser des informations la nuit si les jugeons nécessaires. Ahangaha ni ibintu bigaragaza uburyo Twirwaneho yakubiswe igahondagurwa ikamererwa nabi. Ni ibigaragaza uburyo FARDC Wazalendo, FDLR bakubiswe bakamererwa nabi muri biriya bice ndetse bakahatakariza byinshi, no mu gihe bari bagarutse ngo baje gutwara za mayiti naho bakongera bagakubitwa bagahondagurwa. Ibi ngibi urabona ko ari ibintu bitaboroheye muri biriya bice. Ubona kuraje Twirwaneho, kuraje intare za Sarambwe muri biriya bice, kuraje kabisa, kuraje. Uwiteka akomeze ababe hafi kandi abagenda imbere. Reka nsimu cyane muri parike ya Virunga. Muri parike ya Virunga naho ibintu ntabwo bimeze neza kuko